Mwen e pou proje ken di ansan mwen. Kon sa. Mwen se de ki yo fè an ki de emergency la. A gen an ki de la relasyon. Kon sa. Ki so pa pou fè pou relasyon di. Kon sa mwen fè pou sa fè si relasyon. Alors, espesyal la rom de zikosyon, e ba ane, baso mwen di la pa ane, mwen fè mwen pat sakrifis pou. Mwen, an realiti, ba li ki kom se, ala vne pou, ba e chanji. A gen an pa chanji, mwen pou di pou. Sa pene mwen pou gane. Mwen di yo? Mwen se la, se la fisi, a se mwen pou gane se di. The grandma no. Se sa di mwen kwen. Vamos. Bize. Vamos lá, mano. Buzi. Te plas. Buzi lá, mano. Map gade nou. Map dam nou la. Mwen de mwen se, mwen gade. Mwen se mwen pa pou di mwen. Mwen se. A de mwen pou di. Jè mwen fwen. Aba men. Mwen se mwen debi lovin la men ou gon suri fwen. Mwen ade mwen se gen. O ba e map sa fe mou. O ba e map pansi yon. Ba ako bon nou. Yo. Ba jan yon pa. Ou mi bel madem mwen. Aman sou konen. Mwen nek nan li baz. Madem bleved. Ba bleved. Bi kilo avek manje la men. Ou la pou sa mwen se. E bieto. Nap magi. Kaman tale de? Retounen anko? Bieto nap magi men sak pasi. Oh. Wap marye ou bi? Tale, mwen pa koupren sa yon se. Wap marye? Koman map magi ya? Nap magi mwen mabel ou sak pasi. Gele va moun. Yo ba vin de koston be Ah, vel wap marye ou bi on lot fam? Jet misi. Non, fom Mwen avel map magi men. Ah, ok. Baz. Mwen e patne mwen yon. Si mwen baye pou mwen la zon, tak a rive bakon ni, ou ka pa informi men. Mwen se? Eso kon ti kafe Kafe ou bre amen? Ki a fe kafe se si? Ni sa pase nan kaka kon nan. Koman nan kaka amen? Biyon, metali, wazen tou? Wap vin de koston bre l'esprim la amen. Ben manje nan kafe doktor wajen. Be wè sa pa wè ka kave nan kafe men. Koman? Kama, wap pase nou de, e pa wè kafe ou boya nou men. Wap kon sa kafe ya bez. So wè din bay lan. A, yon mwen di fon let. Ou wap di mwen te kaze relasyon, ou wap magi wap an den. E magi nan fè. Pase msi la. So genye men. Ay di mbezen djou mwen kaze, ay di so bezen nan bouchen. So di pen? A, mwen. So di pen? Non mwen se, tade mse. Olha pro filho. É, são. Elas que é isso?